नियाळको रात हांव सांगता ती जावची ना फो वायट पेड येतोच आमचेर उलो मारतांव आमी सोगो काळजांतान मागल्यार आमकां मेवता बावार्थ आमचो आसोत तुर्गो बेलंकनी मायन केल्यो आंगवण्यो संवसाराक जातात पोरगो सायबिणीच्यो आंगवण्यो जातात संवसाराचो लोक आसता चिकार एक एकटो उमेदीन बरोन सायबिणीचे आठयतात उपकार चोऱ्यो केलेल्यो तिणे साबार सांगोन केन्नाच जावचें ना खोबार मागलेले सोगल्याक मेवता करच्या यादी ते 9 सोनवार मागलेले सोगल्याक मेवता करच्या यादी ते 9 सोनवार आमची सोमेस्तांची आवय वायटा विघ्नांतली आमकां निवारता आमच्या आकांताच्या वेळार माय तूं आमकां सांबाळता आमी भुरगीं जायती पावटी माई विसरोन तुका तुजे तावन पयस वेता दोरूय माई तुझ्या भुरग्याची ओडचण तूं पुरी कोत्ता साबार धोर्माचे मुनीस तुयसोर वचोन उसाशी भेट दितात बांबोली आयताराच्यो लादाईन कोत्तात ल्हान व्हडली उसाशी दिमेर बावार्थान मागता सोमेस्ताक राखोंक वायटा विघ्नांतली इतली जाणां सालवार जाली एक्सिडंटांतली इतली जाणां सालवार जाली एक्सिडंटांतली जायत्यांनी सायबिणीचेर बावाड धरून पावल मारलें वचोंक बायल्या तेरां आपापले घोरा बे सांबाळले पावोन बऱ्या सुखार बावार्थान जिवीक देवाक पेटयले फुडें सरोन कोश्टाक फुडो करपाक बांबोली खुरीस आनी बेलंकन सायबीन पावली तांच्या आदाराक आयज म्हज्या भावा भयणाक सुचोवणी ओशी देवाचो मुखार जावन दवरीत तर कोशी बावार्थ केन्नाच आलचो ना रावल्यार देवाक विस्वाशी मागलेल्या वेळार
मेळोना तर जावची न्हय केन्नाच निराशी एकामेका सोबे मोग मोयपास आसल्यार आसतली दादोशी एकामेका सोबे मोग मोयपास आसल्यार आसतली दादोशी Top Gen, the only shop where you can find lots of varieties of outfits, jeans, t-shirts, suits and so on with reasonable prices. So do visit the Top Gen shop located at Hounslow High Street, Treaty Center opposite to SBI Bank near Metro Bank. Postcode TW3 1DH.